početi, pa početi. Dobar dan pre svega. Moje ime je Leonora Čapelja i ja ću vam nešto ukratko ispričati uopšteno o gljivama i o njihovoj ulozi u prirodi. Gljive su jedna zaista veoma raznovrsna grupa organizama. Kao što svi verovatno znate, one nisu ni biljke, ni životinje, prosto predstavljaju jedno svoje veliko carstvo. Gljive mogu biti zaista različitih oblika. Imamo mikroskopskih jednoćelijskih, kao što su recimo pepesi i kvasac, do čak ogromnih primjera, kao što su neke amanite ili uopšte sve ove gljive koje najčešće vidimo u šumama predstavljaju zaista jedne ogromne organizme. Ne znam da li ste znali, ali gljive predstavljaju jedne od najvećih organizama na planeti Zemlji, pošto mogu da se prostiru na jedan jedini organizam može se prostirati na površinu do 15 hektara i da čak oteži do nekoliko tona. Gljive imaju zaista značajno mesto u prirodi. Oni su pre svega razređivači biljne, ali i druge organske materije. Gljive su razvile tri životne strategije. To je saprotrofija, odnosno gljive, to su gljive koje mogu da koriste mrtvu ili biljnu ili životinsku organsku materiju kao hranu. Zatim, gljive mogu biti paraziti, odnosno hraniti se na račun nekih drugih organizama, da biljaka, životinja ili čak čoveka. I takođe, gljive mogu živjeti u mutualističkim odnosima s drugim organizmima, odnosno mogu da uspostavljaju takav kontakt sa drugim organizmima gde svi učesnici imaju neku korist. Kod gljiva je posebno bitno naglasiti da između navedenih kategorija, posebno između ovih saprotrofnih i parazitskih gljiva je teško uočiti neke jasne granice, pošto gljive nisu često baš usko specifične za neke domaćine, pa neki mogu biti i saprotrofi i paraziti, tako da ima zaista različitosti. Od gljiva koji su saprotrofi, po meni su najznačajnije gljive iz ove grupe belih truleži. Zbog čega su one značajne? Drvo se sastoji od veoma kompleksnih molekula i samo određena vrsta gljiva, ove koje sam ovdje navela, mogu da razlažu drvo u potpunosti. One su važne zbog toga što razlažu drvo u potpunosti i na taj način mogu da doprinose uopšte kruženju materije i energije u prirodi. Evo, ovdje su dati neki primjeri ovih gljiva koji su bele truleži i njih često možemo vidjeti po našim šumama. Gljive takođe mogu biti paraziti, kao što sam ja rekla. Tu razlikujemo dve grupe. To su obligatni paraziti. Oni napadaju isključivo neke žive organizme. I tu spadaju gljive koje inficiraju neke kulturne biljke, kao što recimo kukuruz, ječam i tako dalje. Zatim gljive koje napadaju insekte i životinje. I tu spadaju gljive koje napadaju ljude. Zatim imamo drugu grupu gljiva, to su fakultativni paraziti. Oni mogu biti ili paraziti, a mogu živjeti i kao saprotrofi. Znači, inficiraju ili živo ili mrtvo biljno tkivo. I oni su naravno prednosti u odnosu na ove obligatne parazite, s obzirom da mogu da žive i na mrtvim i na živim organizmima. Njih često nazivamo i parazite slabosti, jer oni napadaju recimo neke biljke koje su već na neki način oslabile ili povređene. Evo ovde na ovim slikama možemo vidjeti neke primjere gljiva koji su paraziti od insekata. Ono što je veoma interesantno meni je da često te gljive mogu da izazovu neke promene ponašanja kod insekata. Kao što je na primjer slučaj kod ovih mrava, kad je već infekcija u podmaklom stadijumu, mravi odlaze na neko eksponirano mesto, kao što je recimo vrhni trave ili nekog biljaka, zatim se tu zakače i umiru. Nakon toga iz tela mrava se ovako razvija ova sporangija sa sporama i to je na neki način biljka, ova gljiva je obezbedila sebi lakši način za razmnožavanje, s obzirom da je mrav na nekom eksponiranom mestu. Takođe, na ovoj slici možemo vidjeti Cordyceps sinensis. To je jedna vrsta
vrsta gljive koja živi na larvama raznih insekata i ove gljive se smatraju lekovitim u istočnim zemljama. Ne znam da li ste znali, ali neke gljive takođe mogu biti predatori, odnosno mogu da love neke životinjice, kao što se vidi na ovim slikama. Ovo su slike snimljene elektronskim mikroskopom, znači te gljive su veoma sitne. One se drže posebne strukture, to su ovi prstenovi, i kada ovi mali valjkasti crvi prođu kroz te prstenove, gljiva se jako brzo naduva svoje hife i prosto zarobi tu nematodu koju kasnije pojede. Ono što je zanimljivo u vezi ovih gljiva, znači oni mogu da žive i na čisto organskoj materiji, znači da budu saprotrofi, ali čak u nekim uslovima, kad im recimo nedostaje azot ili neke druge materije, mogu da love ove male valjkaste crve i da ih pojede. Gljive su takođe i hrana drugim životinjima. Najčešće, recimo, puževi koriste ove gljive kao hranu. I ono što je interesantno, puževi mogu da koriste one gljive koje su za ljude otrovne, su toksične i mogu da ih koriste u ishrani da im ne smetaju. Takođe, plodna tela gljiva su često stanište različitim larvama različitih insekata. Gljive takođe imaju jednu veoma važnu ulogu u prirodi, možda i najvažniju, a to je njihova sposobnost obrazovanja mikoriza. Mikoriza to je odnos između gljiva i biljaka, gde svi gljive i biljke imaju koristi od toga. Šta se tu konkretno dešava? Znači, ove gljive koje obrazuju mikorizu svojim hifama obrastaju praktično vrhove korenja biljaka i na taj način se uspostavlja jedna tesna veza između korena biljaka i hifa gljiva i naravno tu je omogućena razmena materije između njih. S obzirom da gljive, oni imaju tu veliku apsorpcionu površinu i mogu da usvajaju veliku količinu vode i raznih mineralnih materija, onda oni to prenose biljkama, a za uzvrat od biljaka dobijaju šećera. Takođe, evo ovde sam navela neke primere biljaka koje ovih gljiva koje obrazuju mikorizu i to su isto mnoge vrste koje ste sigurno sretali u našim šumama. Kad smo kod ovih mutualističkih odnosa, zanimljivo je spomenuti da gljive obrazuju i te neke mutualističke odnose i sa insektima. Tako recimo na primjeru ovih mrava, to su mravi krojači koji žive u Africi, oni secaju delove biljaka, kao što se vidi na ovim slikama, odnose ih u svoju koloniju, zatim te biljke sažavaću, zasipaju svojim izmetom i praktično naprave neki kompost, odnosno neki substrat na koji kasnije donesu delove gljive i čak spore i praktično ih zasiju, uzgajaju ih u svojim kolonijama. Takođe, ove vrste gljiva proizvode neke male strukture, koje se vide ovde, koje se nazivaju vonglidije i do sad još nije dokazano da koju ulogu te strukture imaju kod gljiva, ali ih mravi koriste za ishranu. Znači, gljiva mravima daje hranu, a za uzvrat mrave se o njoj brinu, uzgajaju je i štite je od, drugih gljiva ili drugih predatora. Kad su u pitanju gljive, zaista ima još mnogo toga da se priča, ali ja se nadam da sam ovim nekoliko primjera da sam uspela da vam malo približim ovo zanimljivo carstvo. Hvala na pažnju.